Ladies and gentlemen, let's welcome the teams, Tajikistan and Kyrgyz Republic. Komuman ve Jamabon, İnat Sastoy, Tajikistan ve Kyrgyzstan'a babadan damat oynamayın. Ladies and gentlemen, please stand if you're able to for the national anthem of Kyrgyz Republic. Konuman ve Jamabon, konuşmada başlayan herkese Sunuli Milli Kyrgyzstan salonunda.
Восьмерка! Хорош! Стоим! Play. Здесь пятерка, лицом! До конца эпизода доигрывай! I'm on the wall. Yes. Стоим! Kick! Goal for Tajikistan by player number 6, Bahadur Nazarzoda. Kubro darvoza, Bozingay raqami 6, Bahadur Nazarzoda. Внимательнее, защита! Defender. Гори, Тарси, гори! Можно? Хорошо. Мяч можно, мяч. Напро, сзади Метя, напро! Лежи! Меня. Ступай! Дӯстони азиз, ҷоми каф аст ки ҳоло дар вардишгоҳи маркази шаҳри ҳисор идома дорад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи наврасони ҷавонони тоҷикистон аст. ёдовар мешавем ки ҷоми кафа имшабрӯз дар кишвари мо сурат гирифта истодааст ва албатта тими моро лозим аст ки дар ин бозӣ ҳам ба пирӯзӣ ноил шавад ва мавқеи худро
дар Hakata abidi akarishdan. Руки, вижу. ҷадвали умуми рақобатҳо мустаҳкам нигоҳ дорад то барои рафтан ба финал барои онҳо беҳтару хубтар шавад. тими қирғизистон дар навбати худ дар ин мусобиқа аллакай натиҷаеро ба даст овард ки метавонад барои ин даста ҳам шароити хуб фароҳам оварад то онҳо дар идомаи рақобатҳо натиҷаи хуб ба даст оваранд. чанде пештар бозии дастаҳои ҷавонони Эрон ва Узбекистон бо натиҷаи 0-0 бидуни гол поён ёфт. ин бозӣ дар гурӯҳи Б сурат гирифт ки онҷо Узбекистон 2 имтиёз ва Эрон акнун бо 4 имтиёз ба финал рафт. ва акнун имрӯз тимои ҷавонони Тоҷикистон ва Қирғизистон барои рафтан ба финал мубориза мебаранд. ҳайти Тоҷикистон мо гуфтем назар ба бозии қаблӣ чандон бубинед иваз ҳам нашудааст. идомаи ҳамлаи бозингарони Қирғизистон партоби ту ба ҷаримагоҳ ва бисёр ҳолати душвор барои дарвозабони тими наврасони Тоҷикистон Абубакр Раҳмонқулов аст. дарвозабони бисёр хуби дастаи наврасони кишварамон аст. хуб аслан дар ин мусобиқае ки ҳоло миёни бозингарони то 20 сола сурат гирифта истодааст, аслан ҳайти дастаи 18-солаҳои кишварамон ҳунарнамоӣ доранд. футболисоне ки ҳатто дар баъзе онҳо ҷоми кафаҳои қаблӣ ҳам иштирок карда буданд. баъзе онҳо ва умуман ҳоло дар кишвар як барномарезӣ хеле хуб махсусан дар ҳамин мусобиқаҳои минтақавӣ роҳандозӣ шуда истодааст ки дастаҳои наврасону ҷавонони мо на як даста балки 2-3 даста ташкил шудааст ки ин бисёр хуб аст ба рушди футбол, умуман барои дарёфти истеъдодҳои хеле хуб ба ҳайати дастаҳои наврасони ҷавонони кишвар. ва фикр мекунам мураббиён дар ин самт хеле хуб талош карда истоданд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори майдон як таркибҳои бисёр хуб ҳам ҳаст. аҳмадҷон шоев ба ӯ кӯмак мекунад умед ҷафоев. дар маркази майдон партоби диагонал аз ҷониби Баҳодур Назарзода бисёр хуб. имконияти идома додани ҳамла тавассути Ҳайдаршо Худоидодов ва зарбаи кунҷӣ. на инҷо довар ишора мекунад зарбаи кунҷӣ нест ва бозингарони дастаи Қирғизистон аст назди дарвоза тӯбро ба бозӣ медароранд. ҳамлаи бозингарони Қирғизистон партоб ба ҷаримагоҳ ва дарвозабони мо Раҳмонқулов бисёр хуб тӯбро дошта гирифт ва имконият надод ба бозингарони Қирғизистон. хуб дастаи Қирғизистон ҳам мо ишора кардем ки як муддаи асосӣ аст. онҳо ҳам дар бозии аввал ғалаба ба даст оварданд. қирғизҳо дар бозии нахусти худ муқобили Афғонистон пирӯзӣ ба даст оварданд бо ҳисоби 3-0. дастаи ҷавонони кишвари мо бошанд дар муқобили Афғонистон
бо натиҷаи 2-0 пирӯз шуданд. Аз ҳамин хотир ҳоло дар ҷадвали гурӯҳи А дастаи Қирғизистон назар ба тими мо пешсафтар аст аз рӯи шумораи зиёди голҳои зада шуда. солҳои пеш дар ҷоми Кафа аслан мусобиқа бо шеваи дигар баргузор мешуд. Дар як ҷадвал масалан 6 тим ҷойгир мешуданд ва ҳамаи дастҳо бо ҳам во мехӯрданд. ҳоло бошад бубинед дар ҷоми Кафаи наврасон ҳам дар Узбекистон ва инак дар худи Тоҷикистон мусобиқа бо тарзи дигар сурат гирифта истааст. Дастаҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Дастаҳои зинаи аввали гурӯҳҳо дар финал бо ҳам рақобат мекунанд ва дастаҳои зинаи дуввум барои ҷои севум бозӣ хоҳанд кард. идомаи ҳамлаи бозингарони Қирғизистон. талош мекунад бозингари рақами 15 ин даста Илия Бандаренко ва муҳофизатгарони мо дар ҳолати ногувор. Бандаренко бубинед чӣ гуна ҳоло бозӣ мекунад ва зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвозаи дастаи мо аз майдон берун шуд. бо ту акнун футболбозони мо аз хати муҳофиза ҳоло ҳамла шурӯъ хоҳад шуд ва як ҳаракати бисёр хуби Умед Ҷафоев пас аз он ки Аҳмадҷон Шоев ба ӯ пас дод ва ӯ метавонист бо ин ҳаракат футболбози дастаи Қирғизистонро гузарад. Абдуҳамид Салимов сармураббии дастаи ҷавонони кишварамон аст. با Руслан Тиллоев هم کمک میکنه ولی در نشست خبری قبل از مسابقه رسلان تیلویف اشتراک کرد. رسلان تیلویف هم در گذشته که بازیگری دسته‌های جوانان کشور و کلوب مرکزی ورزش ارتش است در یک دسته پرواز بازی کرده است. داومی چند سال اخیر با کاری مربیگی گذشت و ماست او یاردمچی اولی مارکو راجینی است که دسته نوسان 17 ساله کشور را به جام جهان بردند. ماه نوامبر زیر راهبری آنها دسته نورسانی ما در جام جهان اشتراک میکند و منتظریم که یک نتیجه بسیار خوب در جام جهانی نورسان با قید گرفته شود. حمله بازیگران تیم قرقیزستان آنها زیادتر حالا حمله کرده ایستند به خاطر آن که از روی حساب قفا میستند. پرتاب خیلی بلند و امکانیت خوبی ادامه دادن حمله برای بازیگران ما هست در حالی که اگر توپ را صاحب شوند و عکس الحمله را خیلی خوب اندازی کنند. خب داوری بازی امروز از ایران کاظم سعید واحد است. این رسلان تیلویف نفری که ما بالاتر در موردش گفتیم. سابق بازیگری دسته جوانان کشور در کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرده است. گفتیم در حیط دسته پرواز بازی کرده است. تجربه خیلی خوب هم دارد رسلان تیلویف. اصلا او حمایتگر بود. او پای چپ بیشتر بازی میکرد. حالا تشبث نشان میدیم بازیگران ما. توسط بازیگری رقم 20 حیدرشاه خدایدادов توپ را از دست نمیدهد. حیدرشاه خدایدادов امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ما هست. احمدجان شایف ظریف زاده ولی توپ رو میگیرن بازیگران قرقیزستان. پس ظریف زاده دقیق هم نبود. جا حمله رو ادامه داد بندرینکو ولی او را از پای افتانید. فوتبالبازی رقم 11 دسته جوانان کشور و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکند به سودی بازیگران قرقیزستان. خب
алибек козукбоев бозингери рақами 16 дастаи қирғизистон дар назди тӯб аст ва ҳоло омода аст ки зарбаи ҷаримавиро ба дохили ҷаримагӯи дастаи ҷавонони мо равон кунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳамла. инҷо нофаҳмо буд ин ҳамла буд ё зарба. хуб аст барои дастаи мо ва дарвозабон абубакр раҳмонқулов ки тӯбро дошта гирифт дар ҳамин гуна вазъият. бо тӯб бозингарони дастаи кишвар баъд аз он ки футболбозони тими ҷавонони мо ҳисобро боз карданд, бозингарони меҳмон тими қирғизистон андаке бартариро аз лиҳози идора кардани тӯб ба даст гирифтанд. вале ин чиз ҳоло ба онҳо имкон надода истодааст ва барои ҷавонони мо хуб аст, зеро дар ҳамлаҳои ҷавобӣ метавонанд муваффақ шаванд. аҳмадҷон шоев муҳофизатгарони марказӣ, абдусамад мелик муродов ва меҳруҷдин розиқов ҳарду дар марказ бозӣ мекунанд. дар канор рустам камолов дар канори чап капитани дастаи ҷавонони кишвар бозингари 18 сола ӯ узви дастаи истиқлол аст. Уходить будет, Кана, проверяй, уходить будет. Айда, за спину, айда, за спину. Один, Кана. ҳоло бо ту бозингарони қирғизистон ва имконияти хеле хуби ба ҳамлаи ҷавобӣ рафтан барои бозингарони мо буд, аммо бозингари қирғизистон тӯбро нигоҳ дошт дар назди худ ва довар ба ӯ корти зард нишон медиҳад. ин футболбози рақами дуюм аст, Актан Абдухалилов, муҳофизатгари марказӣ дастаи ҷавонони қирғизистон. ҷоми кафа ё ҷоми иттиҳодияи футболи осиёи марказӣ ҳар сол баргузор мешавад дар синну соли гуногун. ҳам мени бозингарони наврас, ҷавон сурат мегирад ва ин бисёр хуб ҳам аст. солҳои пеш албатта чунин мусобиқа бо ташаббуси албатта ин иттиҳодия набуд, умуман ин созмон ҳам дертар таъсис ёфт, яъне ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ки роҳбари онро ҳоло президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Умалӣ роҳбарӣ доранд ва бубинед баъд аз интихоб шудани президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ албатта Рустами Умалӣ мусобиқаҳо дар ҳам Тоҷикистон ва ҳам дигар минтақаҳои осиёи марказӣ хеле ва хеле зиёд шуда истодааст. аз ҷумла дар худи Узбекистону Тоҷикистон хеле мусобиқаҳо зиёд мешавад. умуман дар Туркманистон мусобиқа баргузор намешавад ё масалан Қирғизистон ё масалан Эрон, чунки шароитҳо дар ин ду кишвар хеле ва хеле хуб ҳам ҳастанд ва дастаҳо ба роҳаттар метавонанд ба мусобиқа оянд ва бештар дар Тоҷикистон мусобиқа баргузор шуда истодааст. идомаи ҳамлаи бозингарони Қирғизистон, партоби Алибек Козукбоев буд ва муҳофизатгарони мо ин ҳолатро рафт карданд ва имкон надоданд.
ин ҳам сармураббии дастаи ҷавонони қирғизистон Нурбек Жолдошев аст. соли гузашта ҳам мусобиқаи ҷоми кафа миёни бозингарони то 20 сола сурат гирифта буд аз 5 то 12 июл дар қирғизистон. Дар қирғизистон гоҳ мусобиқа баргузор мешуд. Дар қирғизистон баргузор шуда буд ва онҷо дастаи ҷавонони Эрон ғолибият ба даст овард. тавре ман бултар ишора кардам, онҷо ҳам дар ду зергурӯҳ дастаҳо ҳунарнамоӣ кардем ва мас қирғизистон дар гурӯҳи мо буд ҳамроҳ бо Афғонистон ва дастаи мо дар муқобили қирғизистон бозиро мусовӣ кард, аммо аз гурӯҳ набаромад бо 4 имтиёз, чунки бозингарони қирғизистон шумораи голҳояшон хеле ва хеле зиёдтар ҳам буд. Масалан дар муқобили Афғонистон бо ҳисоби 4-0 ғалаба карданд ва тими мо бо ҳисоби 1-0 ғалаба карда буд соли гузашта. аз ҳамин хотир дастаи мо дар гурӯҳ зинаи дуввумро ишғол кард, ҳарчанд имтиёзаш бо қирғизистон баробар буд ва аз гурӯҳи б бошад Эрон бо 4 имтиёз садрнишин шуд, онҷо ҳам Узбекистон 4 имтиёз гирифт ва Эрон Қирғизистон дар финал бозӣ карданд. Тими Эрон бо ҳисоби 3-0 бар Қирғизистон дастболо гардид. Қирғизистон дар зинаи дуввум ва Узбекистон дар зинаи севум қарор гирифт, чунки дастаи мо дар соли гузашта аз тими Узбекистон дар бозӣ барои ба даст овардани зинаи севум мағлуб шуда буд. ҳоло имконият ҳаст барои бозингарони мо, аз ҷумла барои Умед Ҷафоев. танҳо 22 дақиқа сипарӣ шуд аз оғози рақобати дастаҳои ҷавонони Тоҷикистон ва Қирғизистон. соли 2023 мусобиқа дар Душанбе баргузор шуд. Душанбе ва Турсунзода ва онҷо дастаи ҷавонони Узбекистон ғолибият ба даст овард. Тими Эрон дуввум шуд ва тими мо зинаи севумро ба даст овард. Вале онҷо мусобиқа дар як гурӯҳ баргузор шуд. 5 тим, Қирғизистон онҷо иштирок надошт. соли 2023 Умед Ҷафоев пас ба марказ. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони тими мо. зери нуфузи ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ин аллакай мусобиқаи севум аст дар мавсими дар соли ҷорӣ. ҷоми кафа оид ба футзал миёни бонвол сурат гирифта буд. хуб ҷоми кафа миёни бозингарони 16 сола сурат гирифта буд дар Узбекистон чанд рӯз пештар бо ғалабаи воқеан ҳам хуби дастаи наврасони мо сурат гирифт вақте дастаи мо дар муқобили Узбекистон ғалаба кард дар Тошканд. воло бошад барои фатҳ кардани боз ин натиҷа дастаи ҷавонони кишвар андари рақобатҳои кафа шуданд ва умед дорем ки ҳоло дар муқобили Қирғизистон муваффақ мешаванд дастаи мо ва ба финал мераванд. танҳо пирӯзӣ ҳоло имкон медиҳад ба дастаи мо ки мавқеи худро дар садри аввали ҷадвали гурӯҳи А нигоҳ дорад. ҳамла иҷобии бозингарони мо ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд, аммо довари эронӣ мутаваҷҷеҳ намешавад ба ин ҳолат. дар экранҳои мо шумо Муҳаммад Назриев беҳтарин нишонзани чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои ҷавонони Лигаи Олӣ ба ҳисоб меравад. футболбози дастаи Истиқлол ҳаст, гоҳ-гоҳ ба ҳайати асосии дастаи Истиқлол ҳам даъват мешавад. Муҳаммад Назриев. хуб тавре иттилоъ додем дар ин мусобиқа, ҳарчанд мусобиқа зери умуман бозингарони 20 сола сурат мегирад, аммо дастаи ҷавонони 18 солаи кишвар дар ин ҷо иштирок доранд.
ва дастаи ҷавонони 18 солаи кишвар аз бозингарони тими наврасони 17 солаи кишвар иборат аст ки ин даста моҳи ноябри соли ҷорӣ дар ҷоми ҷаҳони наврасон иштирок мекунад. барои ҳамин агар раваду натиҷа ҳам ба даст наоваранд дар ҷоми кафа ҳеҷ боки нест. ин як марҳилаи омодагӣ хоҳад буд барои дастаи ҷавонони 17 солаи кишварамон. то моҳи ноябр ҳоло боз чанд марҳилаи омодагии дигар сурат мегирад. дастаи наврасони мо зери роҳбарии Марко Раҷини дар як гурӯҳ бо дастаҳои иёлоти муттаҳидаи амрико, хуб баъдан дастаи наврасони онҷо Буркина Фасо, намояндаи Африқоӣ ва ҷумҳурии Чехия бозӣ мекунанд. бозиҳои марҳилаи гурӯҳи дастаи наврасони мо аз 5 ноябр то 11 ноябр аст. онҷо аз 12 гурӯҳе ки ҳаст, 12 ғолиби гурӯҳ ва 12 ғолиби гурӯҳ, 12 тими беҳтарини зинаи дуввум ва 8 дастаи беҳтарини зинаи севум ҳам роҳ ёфта метавонанд. барои ҳамин умедвор ҳастем ки дастаи наврасони кишвар метавонанд натиҷаи хуб ба даст оваранд дар ҷоми ҷаҳонии наврасон. мусобиқа дар давлати Қатар баргузор мешавад. ҳоло фишор оварда истоданд бозингарони мо андаке, вале футболбозони Қирғизистон бештар мехоҳанд ки тӯбро зери назорати худ гиранд, ҳамлаҳо анҷом диҳанд. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Қирғизистон, Рустам Камолов, партоби хеле ҳам баланд, вале инҷо Муҳаммад Назиев нест. дарвозабони дастаи Қирғизистон Ермек Камолбеков тӯбро дошта гирифт. идомаи ҳамлаи бозингарони Қирғизистон, вале футболбозони мо мубориза доранд. Рустам Камолов, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Ҷафоев тӯбро ба қафо ҳаво дод, зеро дар пеш касе набуд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо Аҳмадҷон Шоев, бозингари рақами 20 дар маркази майдон. Ҳайдаршо Худойдодов, Мелик Муродов, Камолов аут ба фоидаи бозингарони тими мо. дақиқаи 30 рақобат аст. ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи мо. ин ҳунардамои хуби Зариф Зарифзода ва Ҳайдаршо Худойдодов ҳоло мавқеъҳои худро иваз карданд. дар канорҳо ҳардуна ин бозингар ҳунардамоӣ мекарданд.
бозингарони қирғизистон ҳоло боз ҳам талош мекунанд барои идома додани ҳамла. Не отключайтесь, давай. имсол дар ҷоми кафа миёни бозингарони тобисолам танҳо 6 даста иштирок карданд. 6 дастае ки узви ассотсиатсия аст. баъзе вақтҳо солҳои пеш мо гуфтем баъзе дастаҳо иштирок намекарданд бо сабабҳои гуногун. дар ин мусобиқа гуфтем баъзе дастаҳо ман тимҳои наврасони худро сафар бармекунам, баъзе аз дастаҳо тимҳои ҷавонони худро. ҳоло дастаи қирғизистон албатта бозингароне ҳунарнамоӣ мекунанд ки ҳатто 19 ва 20 сола ҳастанд дар ҳайати ин даста. идомаи ҳамлаи бозингарони қирғизистон, як зарбаи бисёр сахт ва ҳисоб баробар мешавад. бубине дар ин гуна вазъият Абубакр Раҳмонқулов зарбаи Умар Талантбековро баргардонида натавонист ва ҳисоб 1-1 мешавад дар дақиқаи 32-уми рақобат. баъд аз ҳамлаҳои хеле зиёд бозингарони тими қирғизистон дарвозаи дастаи моро рахна мекунад. зарба аз масофаи дур зада шуд ва дарвозабони мо мубинед натавони зарбаро баргардонад ва анехтараш инҷо бозингарони тими мо ҳам бо ин бозингари дастаи қирғизистон мубориза бурда натавонистанд ва пеши роҳи ӯро ҳам нагирифтанд. барои ҳамин ба футболбози рақами 17 Умар Талантбеков имкон шуд ки тӯбро бо пӯи чап ба кунҷи дарвозаи дастаи мо равон кунад. Руслан Тилоев ба ғазаб ҳам омад. خب هیچ واقعی نیست. حالا نیمه اولی رقابت است. در پیش باز قسم دومی بازی. فکر میکنم بازیگران ما امکان دارند که بازی خوبی خود را به نمایش بذارند. خب ادامه میکند رقابت. اکنون میبینیم بعد از سر دادن گل فوتبالبازان ما چگونه هنرنمایی میکنند. پس به مرکز میدان خطا بود. دوباره فوتبالبازان ما توپ گرفتند در مرکز میدان. طوری ما میدونیم حالا رمضان بختالیف هنرنمایی میکند. اونجا احمد جان شویف هم در بعضی موارد در مرکز میدان به حضور نظر زدم. و بعدم باز بازیگران کناری. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان. پرتاب جریمه‌گاهی ما، ولی محافظتگری دسته ما خیلی خوب هنرنمایی کرد. مهرالدین رزیقوف و قاعده بازی اینجا ویران کرده میشود در مقابل بازیگری دسته ما. خب دقیقه 35 بازی تماشاگران عزیز. حالا بازیگری محاسب جدی گرفته است. با خدای دو فالو کمک میرسونند طبیبانی دسته جوانان کشورمون.
خب این بازی بسیار حساسی دسته جوانان کشور است برای رفتن به فینال. هرچند گفتیم در این مسابقه دسته نورسان 17 ساله کشورمون بازی دارند. در جام کاف میانی بازیگران 20 ساله احمدجان شایف، روزیقов، ملیک مرادов، камолов. Перед мячом, Ума! باز هم قاعده بازی ویران شد مقابل فوتبالبازی ما. بازیگر رقم 8 رمضان بختالیف. партоби диагонал бисёр хуб ҳам буд ба канори майдон, вале дар ин вазъият зариф зарифзода ба топ расида натавонист. суръати партоб ҳам баландтар буд. Эй, вижу, зачем ты это делаешь? Не делай это. Я вижу. ва то поёни нимои аввали бозӣ албатта вақт ҳаст. бозигарони мо бояд талош кунанд то бозии хуби худро ба роҳ монанд. ҳоло бо ту бозигарони дастаи наврасони қирғизистон Актан Абдухалилов, Бандаренко дар канори майдон. бозам пас ба муҳофизатгар дар маркази майдон Алибек Козукбаев, Айдар Муродбеков. бештар тӯбро зери назорати худ мегиранд бозигарони тими қирғизистон. фишори бозигарони мо оҳиста зиёд мешавад ҷониби хати муҳофизаи дастаи қирғизистон, вале бояд бештар позигузорӣ анҷом диҳанд футболбозони мо дар маркази майдон, дар ҳамлаҳо. бубинед озод муҳофизатгарони тими қирғизистон тӯбро ба ҳамдигар пас медиҳанд ва ба ҳамлаҳои хеш тавассути марказ канор идома мебахшанд. ҳоло имконияти идома додани ҳамла ҳаст. бозигарони курсии эҳтиётӣ дастаи наврасони тоҷикистон абдулло иброҳимзода ҳаст, саидали иброҳимов ва боз чанд бозигари дигар, мусо қаворов ки ба тими миллӣ даъват шуда дебют ҳам кард. аҳмадҷон шоев, ҳоло бо ту боз ҳам футболбозони дастаи наврасони мо меҳроҷиддин розиқов, аҳмадҷон шоев. муҳофизатгарони мо ҳам инак тӯбро бештар зери назорати худ гирифта истоданд. пас ба рустам камолов. имконияти идома додани ҳамла вуҷуд дорад. бозигарон дар маркази майдон, бозигарони тими мо бояд бештар талош кунанд. аҳмадҷон шоев,
дар маркази майдон ҳоло Баҳодур Назарзода, Аҳмадҷон Шоев, Мелик Муродов, Рустам Камолов, бо ту боз ҳам футболбозони дастаи наврасони кишвар. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи наврасони мо, вале имконият надоданд ба футболбози рақами 11 дастаи мо Зарифзода. мехост дар танҳои ворид ҷаримагои дастаи Қирғизистон шавад ва баъдан ҳамларо анҷом диҳад. тубрабои бисёр хуби Абдусамад Мелик Муродов. дақиқаи 42 рақобат. ва инҷо дар маркази майдон қоидаи бозиро вайрон мекунад нимуҳофизатгари Қирғизистон Канай Медербеков. хеле дағал бозӣ кард ин футболбоз ки бозингари муосиб гирифт, вале ҳолаташ хуб аст. фикр мекунам бозиро идома дода метавонад. хеле бад бозӣ кард бозингари дастаи Қирғизистон. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Қирғизистон ҳамлаи ҷавоби онҳо дарвозабони мо ба пеш ҳам набаромад ва муҳофизатгари марказии дастаи ҷавонони кишвар Абдусамад Мелик Муродов тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун кард. خب زیاده از یک دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته‌های جوانان تاجیکستان و قرقیزستان در جام کاف U20. خیلی خوب دفاع میکنن فوتبالبازان ما. امید جفویف است به نظرم. بازیگر قرقیزستان هم با فوتبالباز ما امکان نمیدهد که حمله را شروع کند. نظر به بازیگران دسته نورسانی ما فوتبالبازان تیم قرقیزستان از روی سن سال اندکی کلانتر هم هستند. اما ما در میدان فوتبالیست داریم. همین غیر از پیروزی چیزی دیگر در این بازی ما را قانع نمیکند، حالا که این دسته ما در پیش در جام جهان بین بازیگران 17 ساله اشتراک خواهد کرد. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان. پرتاب خیلی بلند. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان. ارلین ایمیروف کاپیتانی دسته در مرکز میدان کازاک بویف. حمله بازیگران قرقیزستان باید امکان دهند فوتبالبازان ما، ولی موقعیت برای بازیگران قرقیزستان پیدا میشوند. خوشبختانه فوتبالباز دسته قرقیزستان این حالت را خوب انجام داده نتوانست و حمله جوابی را میتواند ظریف انجام دهد توسط محمد نظریف. امکانیت برای بازیگران ما نظریف، ولی پس رو خطا انجام داد. دیر قرار نهایی خود را برآورد
1 دقیقه علاوه شده است به نیمه اول که چند ثانیه دیگر باقی مانده است. دوباره از میدان زده بیرون میکنم بازیگران قرقیزستان. یک فوتبالبازی موثر گرفته است محمد نصریف. با کمک نیاز دارد نصریف. در همین حالت مقابل قاعده بازی ویران شد. ولی خود نصریف هم دیر کرد برای ارسال پاس با هم دسته هایش. خب داور شروع میکند که نیمه اول به انجام رسید. حساب 1-1 دوستان عزیز. ما و شما را قسم دوم در پیش است و امیدوار میشویم که قسم دوم باز خوبتر و بهتر صورت میگیرد. بعد از نورسان البته ما برای میخواهیم در نیمه دومی رقابت با ما باشید.
بعد از قسم اولی رقابت 1-1 است و ما شما البته آخرین بازی دسته جوانان کشورمون رو در مرحله گروهی تماشا کرده ایستادیم. بعد از این بازی ها البته باز بازی فینالی و رقابت برای به دست آوردن زینه سوم صورت میگیرد که ما حتما این مسابقه و این بازی ها رو هم منظوری شما خواهیم کرد و مطمئن میشویم که دسته نورسانی ما، دسته جوانانی ما در این رقابت یک نتیجه خوب نشون میدهد و میتواند که برای به دست آوردن مدال طلا مبارزه برد. خب بیننده عزیز، در قسم دوم به توجه میکنیم به هیئت دسته ها. هیئت دسته جوانان کشورمون به تأخیر است. بعد از نیمه اول ابوبکر رحمانقلوف در دروازه است، در خط محافظه رستم کمالوف، عبدالصمد ملک مرادوف، مهرجدین رزیقوف هنرنمایی میکنند و احمد جان شویف. حالا ضربه جریمه‌ای به فایده فوتبالبازان تیم جوانان کشورمون است. به توجه میکنیم ارسال خیلی هم بلند به جریمه گل و ضربه با سر اجرا میشود. توپ از بالای دروازه قرقیزستان از میدان بیرون شد. این مهرجدین رزیقوف بود که ضربه را اجرا کرد و دیدیم که در این گونه وضعیت چگونه فرصت پیدا شد برای بازیگران ما. خب در مرکز میدان به حضور نظرزاده هنرنمایی میکنه رمضان بختعلیف، ظریف زاده، امید جفایف، حیدر شاه خدایدادov. در خط حمله محمد نصریف است و سرمربی دسته ما عبدالحمید سلیموف، رسلان تیلویف همچون یاردمچی به او کمک مینماید. هیئت دسته قرقیزستان ارمک کمالبекوف در دروازه است. در خط محافظه ارلین ایمیرов کاپیتانی دسته، اکتم عبدالخلیلوف، میدر توگانبویف، ایدر مرادبекوف. در مرکز کنای میدربекوف، ایلیا بندارенکو، علیبек казакбоев، عمر талантбеков و اربول бакирдинов. در خط حمله باشد ایلگیز بوترخانوف. هنرنمایی میکند سرمربی این دسته نوربек жолдошов، متخصصی فوتبالی قرقیزستان است. داوری بازی امروزه سعید وحید کاظمی است از جمهوری اسلامی ایران. با او هموطنانش کمک میکنند. یک نفر هموطنش این محمد پور متقی است و داوری دیگری کناری بختیار خوجا شوکتов از ازبکستان. داوری چهارم رسول مامедов از ترکمنستان است و باز دو نفر دیگر در نزدیور قرار دارند. فردوس مرسفرов از ازبکستان و ابراهیم اسماعیلوف از ازبکستان. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان و دروازه‌بان ما توپ را داشته میگیرد. خب با توپ بازیگران دسته جوانان کشورمون است. احمد جان شایف پس به کناری میدان. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ما هست. حالا توجه میکنیم به ادامه حمله بازیگران ما. محمد نصریف در اکرانهای ما و شما. حمله بر دسته جوانان کشور و باید بازیگران ما در قسم دوم برای پیش صف شدن بار دیگر یک نتیجه خوب به دست دارند، چون که تنها گفتیم غلبه دسته ما رو به فینال یا بازی نهایی مسابقه میبرد که اونجا علاقه ایران انتظار است و امیدوار هستیم که در مقابل قرقیزستان بازیگران ما میتونه یک نتیجه خوب به دست دارد. اوت. محمد نظریف میخواست توپ رو به جریمه‌گاه ارسال کند. حالا بیا توجه میکنیم با ادامه حمله بازیگران ما.
партов ба ҷаримагоҳ, вале тӯб рост ба дасти дарвозабони Қирғизистон меравад. фишор аз ҷониби бозингарони мо ба назар мерасад. нимаи аввали рақобат албатта бисёр хуб шурӯъ шуд барои дастаи ҷавонони кишварамон. онҳо тавонистанд ки дар қисми аввал муваффақ шаванд барои кушодани ҳисоби бозӣ, вале баъдан ин бартариро аз даст доданд. футболбозони дастаи Қирғизистон тавассути бозингари рақами 17 ин тим Умар Талантбеков ҳисобро баробар карданд. Аҳмадҷон Шоев, Мелик Муродов, Камолов, боз ҳам Мелик Муродов, партоби баландиу ба Муҳаммад Назриев. инҷо бозингари дастаи Қирғизистон пешсаф шуд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи мо дар маркази майдон Баҳодур Назарзода, Меҳроҷин Розиқов, Рустам Камолов, Худойдодов, Мелик Муродов, ҳоло тавассути маркази майдон футболбозони мо имкон пайдо накарда истоданд ки ҳамлаҳоро анҷом диҳанд. бештар тавассути канорҳо муваффақ мешаванд бозингарони мо. Камолов ирсоли тӯб ба Муҳаммад Назриев, муваффақ ҳам мешавад ки Назриев тӯбро нигоҳ дорад дар ихтиёри хеш. Худойдодов пас ба Камолов, ҳоло имконият барои бозингарони мо. Рустам Камолов ирсоли тӯб ва кани зарба ва акнун зарбаи хеле ҳам сахт аз ҷониби Аҳмадҷон Шоев. тӯб ба тири дарвоза мерасад. бинандаи азиз, беҳтарин имконият буд ва хеле зарбаи сахт аз ҷониби бозингари рақами 10 дастаи ҷавонони кишварамон Аҳмадҷон Шоев. имконияти боз ҳам пешсаф шудани дастаи ҷавонони мо дар муқобили Қирғизистон ба назар расид, вале ту ворди дарвоза нагардид. мавҷи дигари ҳамлаи бозингарони мо. ҳоло партоби хуби Назарзода, имконият барои бозингарони дастаи ҷавонони кишвар, зарба ҷониби дарвоза ва бенатиҷа. ин партов буд ба назарам аз ҷониби Зарифзода. на, Аҳмадҷон Шоев будааст. хуб, мунтазирем лаҳзаи такрорро. Ваҳдат Ҳаннонов ҳоло дар варзишгоҳ барои тамошои бозии дастаи ҷавонони кишвар омадааст. бетаваҷҷӯҳ мекунем. инҷо бозигузори хеле олӣ буд. Камолов ҳаракати хеле хуб кард, ворди ҷаримагоҳ шуд. партоби заминию ва зуд инҷо дарвозабон ҳатто ба тӯб расидааст, вагарна тӯб метавонист ворди дарвоза шавад.
Kamolov. Имконият барои бозингарони дастаи ҷавонони мо, вале Худойдодов муваффақ нашуд ки тӯбро хубтар ба бозингари рақами 8 дастаи наврасони мо расонад. Рамазон Бахталиев. хуб, наздик мешаванд бозингарони мо. дертар пас дод Худойдодов вақте ки аллакай мавқеи Бахталиевро маҳкам кард футболбози дастаи Қирғизистон. дар маркази майдон акун ташаббус нишон медиҳанд, вале тӯбрабоӣ аз ҷониби бозингарони Қирғизистон мавқеиятро аз даст дод. Баҳодур Назарзода тӯбро аз пӯи ӯ гирифтанд бозингарони Қирғизистон. инҷо аллакай тағйироти нахустин дар райти дастаи Қирғизистон анҷом мешавад. тӯбравои бозингарони мо Шоев. ва бозингарони Қирғизистон ҳам дар нимаи майдони мо фишор оварда истоданд. хеле зиёд фишор оварда истоданд. инак як чеҳраи асосии дастаи ҷавонони мо Абдулло Иброҳимзода дар экранҳои мо шумо буд. ҳоло мунтазири шояд ба майдон баромадан аст. Шоев. Зарифзода. Мелик Муродов. Партоби дурударозию. Бахталиев мубориза бурда натавонист. ва инҷо аксон ҳамлаи дастаи Қирғизистон. зуд Мелик Муродов ба мавқеи асосии худ баргашт. инҷо довар ба насти мураббиёни мо меоянд, вале дӯстон тиле фишора мекунад ки ман ҳамроҳ бо мураббӣ гап зада истодам ва шояд довар гумон кард ки ҷониби ӯ ишора мекунанд мураббиёни мо. инҷо Рамазон Бахталиевро аз пӯи афтонида буд бозингари дастаи Қирғизистон. Назриев. инҷо тағйирот дар райти дастаи Қирғизистон. бозингари рақами 7 Қайрат Канатов ба майдон меояд ва ӯ бозингари рақами 20 Илгиз Ботирхоновро иваз кард ва футболбози рақами 17 Умар Талантбеков ҳам тарки майдон кард ва ба ҷои бозингари рақами 11 Амонтур Исоқов ба майдон омад. ду тағйирот дар райти дастаи Қирғизистон дар дақиқаи 60 рақобат иттифоқ афтод. Player number 20, Ilgiz Batirkanov, replaced by player number 11, Mantur Isakov. Dastay Kyrgyzstan Bozingaron Ivaz qardaşlar. Bajoy Bozingar raqami hamda Umar Talambekov Bozingar. ҳоло ҳамлаи бозингарони Қирғизистон шурӯъ мешавад аз канори рости майдон. Эрбол Бакирдинов тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад.
ва хушбахтона ҳамлаи дастаи Қирғизистон бенатиҷа ба поён расид. дар маркази майдон боз ҳам тӯбро мегиранд аз пӯи Баҳодур Назарзода, муҳофизатгари дастаи мо. идомаи ҳамлаи бозингарони Қирғизистон, вале хушбахтона ин ҳамлаи ҳарифон бенатиҷа сурат гирифт. Рамазон Бахталиев аз пӯи ӯ ҳам тӯб гирифта мешавад аз ҷониби Эрбол Бакирдинов. ва муҳофизатгарони мо дар бозии имрӯз бубинед хавфу хатари хеле зиёдро дар рӯбарӯи худ эҳсос карда истоданд. Муҳаммад Назриев ҳоло гузариши бисёр хуб аз ҷониби ин ҳамлавари дастаи мо. ду нафарро фиреб медиҳад, лозим нест. ду нафарро фиреб дод, хуб, бисёр хуб, вале бояд кори дигаре кард ки ба нафи даста анҷом шавад. аксаран дар футболи мо бозингарони мо ҳамин гуна ҳастанд, мехоҳанд ҳама корро худашон анҷом диҳанд. пас нарасед ҳоло аз ҷониби Муҳаммад Назриев. акнун Абдулло Иброҳимзода ҳоло омодагӣ мегирад барои ба майдон баромадан. киро иваз мекунанд маълум нест. Мелик Муродов, Камолов, ва бисёр гузариши хуби Худойдодов метавонист нафари севумро ҳам фиреб диҳад. хуб, ҳоло тағйирот анҷом мешавад дар ҳайати дастаи мо ё на? хуб, инҷо анҷом мешавад. таҳти рақами 9 Абдулло Иброҳимзода Рустам Камоловро иваз мекунад, капитани дастаро. хуб, ҳоло фурсат барои бозингарони мо. партоби Худойдодов рост ба ҷаримагоҳи дастаи Қирғизистон. тӯб дар ихтиёри бозингарони мо. Худойдодов тӯб аз ду бозингари мо гузашт, рост ба пӯи бозингари Қирғизистон рафт, вале тӯбро бисёр олӣ. идомаи ҳамларо мебинем. Мелик Муродов, Худойдодов, партоб ба ҷаримагоҳ. ва чӣ гуна имконият буд барои дастаи ҷавонони мо. ва ин бозингари рақами 13 Умед Ҷафоев буд ки ҳоло метавонист дарвозаи Қирғизистонро рахна кунад, аммо ҳунардамоии Ермек Камолбеков дарвозабони дастаи Қирғизистон боис ба рафт шудани ин ҳолат шуд. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба партоби Худойдодов ки бисёр олӣ ва саривақт буд. зарбаро иҷро кард бо ҳар роҳе ки набошад Ҷафоев, вале дарвозабон бо як маҳорати баландаш ин вазъиятро рафт кард. партоб аз кунҷи майдон боз ҳам Худойдодов. аввалин шуда бозингарони Қирғизистон ба тӯб расида. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони мо ҳаст, вале саросима шуд. футболбози мо барои идома додани ҳамла. довар инҷо ба Аҳмадҷон Шоев фикр мекунам корти зард нишон медиҳад барои ин амал кардаш.
инак тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи қирғизистон. ду нафар ҳоло ба майдон меоянд. бозингари рақами 14 Жанболот Ормонов ва бозингари рақами 5 Ишоқ Нажмиддинов. Ишоқ Нажмиддинов ба ҷои Эрбол Бакирдинов ба майдон омад ва Ормонов ҳоло мебинем ба ҷои кадом бозингар? Ба ҷои бозингари рақами 16 Алибек Козукбаев ворди майдон мешавад. Ва бештар ҳоло сармураббии дастаи Қирғизистон мехоҳад хатти муҳофизаро пурқувваттар кунад дар дақиқаҳои боқӣ монда. натиҷаи мусовӣ дастаи Қирғизистонро қонеъ мекунад барои боқӣ мондан дар садри аввали ҷадвал. ҷо бархурди муҳофизатгари мо ва бозингари Қирғизистон. довар ду нафарро ба назди худ даъват мекунад. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران ما. ادامه حمله عبدالله ابراهیم زاده. خب حالا اکنون بازیگران قرقیزستان البته بیشتر میخوان در میانه میدان فرصت ندهند با بازیگران ما. همین گونه حالت حالا معلوم شده ایستاده است، ولی دو فرصت بسیار خوب رو بازیگران ما از دست دادند. یکی ضربه احمدجان شویف بود که به تیر دروازه رسید و بعدا ضربه امید جفویف که دروازه‌بان برگردید از مسافه 2-3 متر. پس به کناری راست عبدالله ابراهیم زاده توپ رو اونقدر خوب اداره نکرد، به این خاطر بازیگری دست قرقیزستان به توپ رسید و اوت کار کردن آنها. پرتاب خیلی بلند. توپ از میدان بیرون میشود از پای بازیگران دسته قرقیزستان. خب اگر بازی های جام کاف رو بین بازیگران 20 ساله اگر همیشه متوجه شویم و گفتیم که تنها 2 مرتبه برگزار شد میان بازیگران 20 ساله، سری البته بازیگران 20 ساله. یک امکانات خوب برای بازیگران ما. نظریف بعد از اون که رستم کمالوف عوض شد، نظریف با دستبندی کاپیتانی بازی دارد. دسته قرقیزستان یک نفر در فینال، یک مرتبه در فینال بازی کرده است. این سال گذشته در مقابل ایران بود. دسته ما باشد یک مرتبه زینه سوم رو گرفت. ولی پیش از این میان بازیگران 19 ساله مسابقه هم برگزار شده بود. 3 مرتبه. اولین بار سال 2016 در ازبکستان که ازبکستان اونجا در فینال قرقیزستان رو مغلوب کرد. بعدا سال 2019 در تاجیکستان ایران در فینال تیم ما رو مغلوب کرده بود. و بعدا باز سال 2022 در خود تاجیکستان که ایران و ازبکستان در فینال بازی کرده بودند، تیم ما زینه سوم رو گرفته بود. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان از کنار چپ، یک ضربه جانبی دروازه ما و ابوبکر رحمانقولов با یک مشکلی این ضربه رو برگردانید. خیلی خوب بازی کرد دروازه‌بان ما در همین لحظه.
ولی موقعی озод گذاشتن با کناری در کناری چپ که حمله بازیگران قرقیزستان از همین موقع صورت گرفت. دقیقه 71 رقابت. خب توجه میکنیم پرتاب کپیتانی دسته قرقیزستان ارسالی تو به جریمه گو و فوتبالبازی ما روزیقوف موفق شد برای برطرف کردن این حالت. امکانیت رفتن به حمله هست برای فوتبالبازان ما. پس به مرکز بسیار موقع озод هم بود. حالا ادامه حمله ما عبدالله ابراهیم زاده ولی موفق نشد. خب اینک تأخیرات در حیطی دسته مو انجام می شود. بازیگر رقم 17 نظرالله اشورالی زاده با میدان می براید و او فوتبالباز رقم 13 امید جفایف روی وضع می کند. در دسته توجیکستان بازیگر ایواز کارده شد. با جای بازیگر رقم 13 امید جعفری، بازیگر رقم 17 نظرالله اشورالی زاده برآمد. حمله نوبتی بازیگران ما. پس به کنار امکانیتی بسیار خوب هم هست. حالا پرتاب رو با جریمه‌گاه می‌بینیم. توپ در اختیار محافظتگران ما. حالا امکانیتی ادامه دادن حمله هست. یک پرتاب دیاگونالی عبدالله ابراهیم زاده و حالا با همین بازیگر رقم 9 دسته ما که در قسم دوم با میدان آمد امکان نداده ایستادن بازیگران قرقیزستان. رمضان بختالیف، میراجین روزیقوف، عبدالصمد ملیک مرادوف، عبدالله ابراهیم زاده باز هم کوشش میکند. این دفعه موفق میشود یا نه؟ پرتابی او و ضربه کنجی در مقابل او بازیگر رقم 7 کایرات کناتوف بازی دارد. بازیگزاری فوتبالبازان ما بختالیف ضربه میزند از جانب دروازه قرقیزستان و این ضربه برمیگردد. انیخترش برگردانید ضربه رو. خیلی ضربه سخت و تیرور و باز هم ضربه کنجی. دقیقه 75 بازی وقت هست. بازیگران قرقیزستان حالا تلاش میکنن برای ادامه دادن حمله. روزیقوف محافظتگری مرکزی دسته توجیکستان. حالا اکنون اوت با فایده بازیگران قرقیزستان است.
عبدالله ابراهیم‌زاده، حالا یک پرتاب او امکانیت برای بازیگران ما، فرصت و اینجا ضربه اجرا می شود با اشتراک بازیگر رقم 17 نظرالله اشورعلی‌زاده، اما شاید موافق نبود تو با پای او که ضربه از پهلوی دروازه بیرون شد. توجه میکنیم طریق یوسف، مربی که با دسته نورسانی 16 ساله کشور در ازبکستان هنگامه کرد و تیم او دستپروران او جام کاف را به دست آوردند. در ازبکستان تیم میزبان را شکست دادند. حالا توپ در اختیار بازیگران ما. عبدالله ابراهیم‌زاده ارسال نوبتی ولی کسی نبود در جریمه‌گاه، دورتر قرار داشت فوتبالی دیگر. ملیک مرادوف، بختالیف، پرتاب خوبی او، امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران ما هست. عبدالله ابراهیم‌زاده وارد جریمه‌گاه میشود، فرصت برای او، اینجا هم پس نمیرسد. یک کار را انجام میدن بازیگران ما و سری وقت باید پس بدهند، اما دیر میکنند یا میخواند به اصطلاح دیگه همه کار را خودشون انجام دهند. ارسال نوبتی ظریف ظریف‌زاده بود. بازیگران قرقیزستان توپ را بیرون میکنند. اکنون بازیگران قرقیزستان بیشتر میخواهند که حمله های فوتبالبازان ما را رفع کنند. فشار خیلی زیاد شده است از جانب بازیگران ما. رمضان بختالیف در مرکزی میدان بسیار خوب بازی میکند. پس به کنار عبدالله ابراهیم‌زاده، نظرالله اشورعلی‌زاده، ظریف ظریف‌زاده معذرت، و ضربه کنجی. خب یا توجه میکنیم در نزد توپ حیدرشاه خدایدودوف. دومی بازی پرتابی خیلی بلند، حالا فرصت هست. احمد جان شایف ضربه بسیار خوب دارد و ببینید چگونه ضربه احمد جان شایف باز یک فرصت دیگر لازم است، یک گل دیگر لازم است برای جوانان 18 ساله کشور تا در بازی امروزه مراتبه دوم پیش صف شوند. ضربه بسیار خوب بود ولی دورتر از پهلوی دروازه قرقیزستان از میدان بیرون شد. موج دیگری حمله بازیگران ما از کنار راستی میدان. پس به نظریف، امکانیت برای کاپیتانی دسته ما، امکانیت بسیار خوب و اینجا هم تو وارد دروازه نمی شود. عبدالله ابراهیم‌زاده خیلی امکانیت خوب. رسلان تیلویف لحظه به لحظه حالا تشویق میکند شاگردانش را. ببینید یک کامبیناسیون خیلی عالی. پس با کاپیتانی دسته محمد نظریف و گزارش او ارسال تو با عبدالله ابراهیم‌زاده. عبدالله ابراهیم‌زاده هم ضربه را اجرا کرد ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. به این ضربه زد فوتبالباز رقم 9 دسته ما.
خیلی امکانیت‌های زیاد پیدا کرده استودن بازیگران ما. ظریف زدم یوری سالیتو با خط حمله فرصت حالا برای اشورعلی زاده. عبدالله ابراهیم زاده پرتابی او بازیگران قرقیزستان در جریمه‌گاه حالا موفق میشوند و اینجا بازیگری ما قاعده بازی رو ویران کرده است. به نظرم بهادر نظرزاده است. دو بازیگر عوض می شود در حیط دست قرقیزستان. فوتبالباز رقم 10 عوض شد. арлен имеров کاپیتانی دسته و با جای بازیگر رقم 9 بازیگری رقم 19 بود اگر خطا نکنم. اینجا کاپیتان دسته قرقیزستان آسیب گرفته است. خب بازیگر رقم 9 وارد میدان میشد اشاق یاریسبکوف و فوتبالباز رقم 12 هم عوض می شود. یا بازیگر رقم 15 بازیگر رقم 15 عوض شد ایلیا بندارенکا و با جای او فوتبالباز رقم 12 محمدیار حمیداللهیف به میدان آمد. دو تغییرات در حیط دسته قرقیزستان. خب اینجا لازم بود برای قرقیزستان. من فکر میکنم که همین گونه وقت رو کشال بدهند تا موج حمله های ما رو برطرف کنند، چون که حمله های ما لحظه به لحظه خیلی زیاد شده ایستاده بود. حالا با تو بازیگران دسته قرقیزستان فوتبالبازان ما مبارزه میبرند برای گرفتن توپ و توپ از میدان بیرون کرده شد. امکانیت باید جویند فوتبالبازان دسته نورسان کشور. ملک مرادوف، عبدالله ابراهیم زاده پاس به مرکز امکانیت بختالیف اوت به نفع بازیگران ما. ابراهیم زاده و ضربه او توپ از پهلوی دروازه بیرون می شود. ملک مرادوف، رمضان بختالیف، محمد نظریف توپ را از او گرفت با بازیگر قرقیزستان. حالا عموما باید با بازیگران قرقیزستان امکان نداد، اجازه نداد که توپ را بیشتر زیر نظارت خود گیرند. حمله بازیگران قرقیزستان. دروازه‌بان ما ابوبکر رحمانقولов توپ را داشته گرفت.
бо ту боз ҳам футболбозони дастаи ҷавонони кишварамон ва имконияти хуби ба ҳамла рафтан вуҷуд дорад. назриев аз миёни ду нафар муваффақ мешавад. Назриев муваффақ мешавад ва пасро ҳам анҷом дод, аммо касе ба ту ба он паси анҷом додаи ӯ нарасид. Зариф зарифзода, Рамазон Бахталиев. Ай, ин чӣ коре ки ҳоло нимуфизатгари мо анҷом дод? ду нимуфизатгари мо дар бозии имрӯза чандон фаъол нестанд. нимуфизатгаре ки дар миёнаи майдон бозӣ мекунанд. бозингарони канор ба ҳар соат хуб ҳастанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Мелик Муродов. корти зард мегирад дифоъгари марказии дастаи мо. дар ин лаҳзаҳое ки тӯбро аз даст додан, вайрон кардани қоидаи бозӣ ин ба манфиати дастаи мо нест. ҳоло акнун бозигарони қирғизистон чӣ қадаре ки мехоҳанд вақтро кашол медиҳанд. руслан тиллоев аз як бозингари дастаи кишварамон даъват кард ки омода шавад барои ба майдон баромадан. шояд ин Азизбек Муродов бошад. хеле зиёд фурсатҳо аз даст рафт. муҳим ин нест, муҳим он аст ки мо бояд коре бикунем ва ҳисобро ба манфиати худ ҷамъбаст намоем. ин ҳамон лаҳзае ки Муҳаммад Назриев аз миёни ду-се нафар бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва пасро барои бозингарон фароҳам овард, аммо касе ба тӯб расида натавонист. 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии рақобат. зуд ба тӯбро гиранд бозингарони мо. ту боз ҳам дар ихтиёри футболбозони дастаи қирғизистон, вале Мелик Муродов бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард. Абдулло Иброҳимзодам пас бозингар ҳамлаи дастаи қирғизистон бубинед ба канори майдон мебарад тӯбро бозингари рақами 7 ва шояд барои вақткушӣ ҳам ҳаст. партоби хеле баланд, имконияти хуби идома додани ҳамла барои бозингарони мо ҳаст. Бояд тӯбро нигоҳ дорад дар ихтиёри худ. ин нафар Абдулло Иброҳимзода нест. Абдулло Иброҳимзода дар назди ҷаримагоҳ, вале партоб ба суроғи ноаниқ.
پس با کناری راست عبدالله ابراهیمزاده و اینجا چی اتفاقی میافتد؟ در تنهایی نمیشود مثلا در این گونه حالت وارد جریمه‌گاه شدن با هر راهی نباشد بازیگران قرقیزستان توپ رو به نفع خود انجام میدهند، به نفع خود میگیرند و بعدا به حمله میروند. توپ را به بازیگران ما پایده بازی در مرکز ویران میشود. 4 دقیقه علاوه شد، البته 1 دقیقه سپری شد، 3 دقیقه دیگر باقی مونده است. بازی ادامه دارد عبدالله ابراهیمزاده بازیگران قرقیزستان باز هم توپ رو میگیرند. احمدجان شایف مسکین شایف پرتابی دیاگонал ба канор вале ба ки 3-4 нафар дар назди амин бозигар қарор доранд, метавонанд пасро қабул кунанд. Мелик Муродов, Розиқов, мазат Розиқов, вале Розиқов дар майдон аст. Киро иваз кард? Мискин Шоев. برای ما روزیقوف نشان دادن. با تو بازیگران قرقیزستان حالا باید فشار آورده شود. وقت خیلی کم باقی مونده است. احمدجان شایف، ظریف زاده، عبدالله ابراهیمزاده و پسی نودرست ابراهیمزاده خیلی بد این گونه وضعیت وقتی توپ رو با دست با بازیگری دسته حریف میدهی. توپ رو با بازیگران ما احمدجان شایف شاید آخرین لحظه ها برای بازیگران ما باشد. مسکین شایف از پای میافتد ولی از جای برمیخیزد، بازی رو ادامه میدهد. ارسال توپ به کناری راست، فرصت برای بازیگران ما. یا توجه میکنیم ضربه زده میشود و توپ به دست بازیگر قرقیزستان برمیخورد. اشاره میشد از جانب بازیگران ما ولی داور به این چیز متوجه نشد و وار هست دوستان عزیز، نوارهای تکرار هست. حالا داور اشاره میکند که با من هیچ اشاره نشده است. اینجا کارت زرد به بازیگر قرقیزستان نشان داده میشود. امانطور ایساقوف. خب بیا توجه میکنیم گزارش بسیار خوبی اشورعلیزاده. نه دوستان عزیز، با همه احترام و با همه حساسیت در بازی امروزه این پنالتی نیست. داور هم اجازه داد برای ادامه رقابت. شایف حالا دقیقه 95 است و به خاطر اون که چند لحظه وقت کشال داده شد داور اجازه میدهد شاید برای چند ثانیه دیگر. و وقت به انجام میرسد دوستان عزیز. 95 دقیقه بازی ادامه کرد. قرقیزستان و تاجیکستان بازی مساوی انجام شد و قرقیزستان به فینال به بازی نهایی جام کاف در موسم امسال رفت. تیم ما باشد برای به دست آوردن زمین سوم با ازبکستان بازی میکند و امکان نشد که بازیگران ما موفق شوند. البته بازی خوب کردند اما لحظه های خوبی گلزنی استفاده نشد. کمبودی ها هم هست در حیط دسته نورسان کشور. من فکر میکنم مربیان تیم نورسان ما حتما سر این چیز
дар албатта тамринҳои минбаъда талош мекунанд ки ин лаҳзаҳоро ва ин мушкилиҳоро бартараф намоянд. хуб, дастаи мо аз ҳаққи иштирок дар финал маҳрум мешавад. қирғизистон бо эрон бозӣ хоҳад кард. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. бо холмурозода будам бо ҷамъи ҳамкоронамон ки ин гузоришро барои шумо таҳия кардем. сеҳатманд ва пирӯз бошед. хайр. Kick. A moment of love, a dream, a laugh, a kiss, a cry, our rights, our wrongs. Just stay there. فانتا با مزه و رنگی آن شما مفتونی همین افلسون شوید. بیایید فانتا را با خود بگیرید. از مزه روح افزا بهره برید. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас в сервисе ОККО. Вы только что могли увидеть молодого, юного английского болельщика, который в шоке от того перформанса, который сегодня уже в Англии на стадионе City Ground, домашней арене Ноттингем Форест. Именно здесь сегодня играет сборная Англии со сборной Сенегала. Узнаем, как сыграют эти команды в рамках товарищеского матча. Это, конечно же, товарищеская игра. Англия буквально недавно, несколько дней тому назад, играла в рамках отбора к чемпионату мира против Андорры и сумела, представляете ли себя, одержать победу. Победу со счетом 1-0. И забил этот гол Харри Кейн, который на ваших экранах. Ну, куда, если деваться Англии и надеяться только на одного, на Харри Кейна. Но есть и подрастающая молодежь. Молодежь, которая уже делает историю.
например, как Эберичи Эзе, который стал частью истории в составе Кристал Пэлас в этом сезоне и помог команде впервые в истории взять крупный трофей Кубок Англии. Про это мы тоже не забываем, где Кристал Пэлас в финале оказался сильнее Манчестер Сити. Конечно же, сегодня экспериментальный состав. Нечто подобное было и в матче с Андоррой, где Томас Тухель, да, главный тренер, новый тренер сборной Англии, экспериментировал, выставляя, например, Риса Джеймса на позицию левого защитника, что, в принципе, большое удивление, на позицию правого защитника Кертиса Джонса. Но это не проблема. Здесь Томас Тухель имеет огромное количество ресурсов, возможностей, футболистов, чтобы экспериментировать, чтобы найти те самые формулы, которые будут успешными уже совсем скоро на большом турнире, на чемпионате мира 26 года в США, Мексике и Канаде. Англию мы там однозначно увидим. Это, я думаю, особо-то не обсуждается.